ndabasuje mbaye ikaze kuri Chabi Esport amahoro y'Imana abane namwe aho muyose mu bice bitandukanye mbifurize gukomeza kugubwa neza ndetse no kugira igicamunsi cyiza aho muyose mubigire mukomeze kugira ibihe byiza byuzemo byiza byose nyagasani atanga n'umwanya tujye kwigana ku makuru y'imikino atandukanye avugwa hirya no hino mu isi y'imikino ndetse no ku mugabane w'Iburayi n'amatransferi nibi kugenda bivugwa muri Super Coupe ndetse n'amatransferi agezweho ku mugabane w'Iburayi. Uyu mwanya reka duhere mu ikipe ya Manchester United niyo ikomeje kugenda itrendinga cyangwa se yiganza ku isoko ry'igura n'igurishwa ku mugabane w'Iburayi by'umwihariko mu gihugu cy'Ubwongereza muri Premier League. Ikipe ya Manchester United ikaba yamaze kuba yerekana abakinnyi babiri Mateja Delight ndetse na Nusser Mazraoui. Mateja Delight yasinye imyaka 5 agahita ahabwa na nimero 4 mu mugongo, akaba yanakoze imyitozo ku munsi w'ejo bikaba binashoboka ko yakina umukino wa mbere wa Premier League. Ikipe ya Manchester United izabikina hamwe na Nusser Mazraoui baje kuba ahabwa nimero 3. aba bagabo bombi bakaba bari tayari kuba banakina umukino wa mbere. Ikipe ya Manchester United izabikina ku munsi wo kuwa gatanu ku mugoroba ubwo izabikina n'ikipe ya Fulham United. aba nibo bakinnyi ikipe ya Manchester United imaze kugura muri iyi sezo n'abakinnyi bane: Reniero, Mateja Delight ni muri Central Defense, Joshua Zirkizi ni umwataka hamwe na Nusser Mazraoui ukina ku ruhande rw'inyuma kuri kabiri cyangwa se kuri gatatu impande zose. Uyu mugabo akaba zikina akazaba akina izo mpande zombi. Reka dukomereze mu ikipe ya Real Madrid ndetse no ku mugabane w'Iburayi muri rusange. Real Madrid iribuze kuba ikina umukino wa Super Coupe utangiza amarushanwa ku mugabane w'Iburayi. uyu mukino uraza kuba ubahuza n'ikipe ya Atlanta Bergamo, umukino uri buze kuba uza Real Madrid ndetse n'ikipe ya Atlanta. Ikipe ya Real Madrid ikaba yaje guhagurukana abakinnyi swadi yayo. aba nibo bakinnyi yaje kuba yahagurukana mu izamu yajyanye Thibaut Courtois, ijyana Runini, ijyana n'umukinnyi wa Fran Garcia. Muri ba myugariro yaje kuba ijyana Carvajal, Eder Militao, Araba, Lucas Vazquez, Varejao, Fran Garcia, Rudiger, Floramendi ndetse n'umukinnyi witwa Jacob. Hagati mu kibuga ikaba yaje kuba ijyana Jude Bellingham, Kamavinga yaje kugira ikibazo cy'imvune, Valverde, Modric, Chouameni, Arda Güler ndetse na Ceballos. muri ba rutahizamu ikaba yajyanye Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Rodrigo, umukinnyi witwa Enrique ndetse n'umukinnyi w'umunyamaroke witwa Brahim Diaz. uyu mukinnyi nawe ukina imbere usatira mu ikipe ya Real Madrid. aba nibo bakinnyi ikipe ya Real Madrid yaje kuba ijyana ubwo ibuze kuba ikina n'ikipe ya Atlanta Bergamo n'abatoza babiri b'Abataliyane Gasperini ndetse n'umutoza Carlo Ancelotti bari buze kuba bahura kuri iki gikombe cya Super Coupe yo ku mugabane w'Iburayi ihuza igikombe cya ikipe yatwaye Champions League n'ikipe yatwaye Europa League. Tukiri mu mukino yo ku mugabane w'Iburayi, umutoza witwa Jose Mourinho yaje kuba atsindwa n'ikipe ya Lille banganya igitego 1-1 mu rugo. Jose Mourinho utoza ikipe ya Fenerbahce, ikipe ihita imusezera kuko yari yamutsinze umukino ubanza ibitego 2-1. match iza kuba byose aggregate ari ibitego 3 byose kuri kimwe. Jose Mourinho akaba asezerewe atazakina amarushanwa ku mugabane w'Iburayi, ari nabyo mu bintu bari bamuzaniye mu ikipe ya Fenerbahce mu gihugu mu ikipe ya Fenerbahce yo mu gihugu cya Turkiya. Fenerbahce mu gihugu cya Turkiya. nayo ikipe ya Manchester City ikaba umugabo witwa Richard Master uyobora ishiramwe uyobora Premier League mu gihugu cy'Ubwongereza akaba yaje kubatangaza ko Premier League ibijya birega 115 izaba ibisubukura mu kwezi kwa 9. ibihano bikazaba bimenyekana mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha wa 2025 bikaba biva mu nzira. naho umugabo witwa Bruno Fernandes kapiteni w'ikipe ya Manchester United akaba yasezeraga ku mukinnyi Aaron Wan-Bissaka amubwira ko bazamukumbura, ndetse uyu mugabo akaba yamaze kuba nongererwa amasezerano y'imyaka igera kuri 3 yose, harimo 2 yahawe mishyashya ndetse n'umwe yarasanganywe akazaba ageza mu mpeshyi ya 2027 mu kwezi kwa gatandatu. naho ikipe ya Arsenal ikaba ibivuga ko yamaze kuba yumvikana byanyuma n'umugabo witwa Michael Merino w'imyaka 28 n'umukinnyi ukina hagati mu kibuga cy'ikipe ya Real Sociedad. ivuga ko yaba ari we umusimbura wa Declan Rice igihe cyose Declan Rice yaba agize ikibazo. uyu mukinnyi akaba akomeje kugenda anegosiya
n'ikipe ya Arsenal bivuga ko bigeze ku rugero rw'100% hamwe n'ikipe ya Real Sociedad ikomeje kumuzanira offre yo gusinya andi masezerano mashya, akaba hategerejwe umwanzuro uzafatwa hagati y'amakipe yombi. Naho umukinnyi witwa Kamaviga Eduardo, umufaransa ukina ikipe ya Real Madrid, akaba yaje kuba agira imvune kuri ligama ye. Uyu mukinnyi akaba yaje kuba agira ikibazo cy'imvune, bikaba bivuga ko azasiba muri Real Madrid hagati y'ibyumweru 6 na 7 ari hanze y'ikibuga. Uyu mukinnyi waje kuba agira imvune, ariko akaba ari muri liste yagiye gukina imikino ya Super Coupe izabera mu gihugu cya Pologne. Kuri uyu mugoroba nibwo iri buze kuba iba. Naho umukinnyi witwa Dybala yakinaga ikipe ya AS Roma mu gihugu cy'Ubutaliyani, akavuga ko yamaze kuba yumvikana n'ikipe yo mu gihugu cya Saudi Arabia kuri miliyoni 12, akaba ashobora kwerekeza mu ikipe yitwa Arakina muri Saudi Arabia muri Saudi Pro League. Naho umukinnyi witwa Jackson rutayizamu ikipe ya Chelsea, akaba nawe ngashobora kongererwa amasezerano y'imyaka myinshi nawe nyuma yuko ikipe ya Chelsea yongereye umukinnyi witwa Cole Palmer amasezerano y'imyaka 2, akaba azageze mu mwaka wa 2033. bakaba bashaka no kuba bahereza umukinnyi witwa Jackson, uyu mugabo w'umunyasenegal, nawe kumwongerera amasezerano y'imyaka myinshi, nawe agasinya imyaka myinshi kuko ari umwe ngo babona muri projet y'ikipe ya Chelsea Football Club. nyuma yo kuza yazana abakinnyi bagiye batandukanye, ikaba ikomeje kongera amasezerano abo yarigiye isanganywe. Mu ikipe ya Liverpool nayo ikomeje kugenda yifuza umukinnyi witwa Giorgi Mamardashvili, akaba ari umunya Georgia w'umugarde mwamenye cyane muri Rero. uyu mugabo ukina ikipe ya Valence akaba yamaze kuba yumvikana ibyamugendaho n'ibindi byose kugira ngo yerekeze mu ikipe ya Liverpool, nawe akaba abishaka, ariko ikipe ya Liverpool ikaba ishaka ngo kuba yamugura ikahita imutiza mu ikipe ya Bournemouth, nayo ikaba ishaka ko yabyemera mu gihe bagifite Alisson Becker. Naho umugabo witwa Fade Baroture ukina ikipe ya AC Milan akaba akomeje gushakishwa cyane n'ikipe ya Saint Etienne, ikaba yamaze gutanga bid bategereje kureba ko ikipe ya AC Milan yaza kuba ibyemera. No kapiteni w'ikipe ya Nigeria bakamwita William Trost Ekongo, uyu mugabo akaba hano yari kumwe n'umu-agent we berekeza mu gihugu cya Saudi Arabia ubita David Moss, akaba yamwerekeje mu gihugu cya Saudi Arabia, aho uyu mugabo ashobora kuba agiye gusinyayo amasezerano gukina mu gihugu cya Saudi Arabia avuye mu gihugu cya Turkiya. Naho umukinnyi witwa Manuel Ugarte w'ikipe ya Paris Saint-Germain, uyu mugabo umu-agent we bita George Mendes akaba yaraye mu gihugu cy'Ubwongereza aganira n'ikipe ya Manchester United hamwe n'ikipe ya Chelsea ku mugabo witwa Joao Felix, ariko ikipe ya Manchester United ikaba ikomeje gustikinga ko itagomba gutanga amafaranga menshi y'umurengera ku mukinnyi ukina hagati mu kibuga witwa Manuel Ugarte, mu gihe ikipe ya Paris Saint-Germain ishaka kuba bamuha amafaranga menshi. Ikipe ya Manchester United ikaba yamaze kuba ibabwira ko nibatemera kugabanya igiciro, ikipe ya Manchester United ishobora kujya ku yindi option ishobora kuba idahenze ariyo bakigiraho. Naho mu ikipe ya Chelsea Football Club ikomeje kuba negociations zirakomeje, aho umukinnyi witwa Kanogaraga yamaze kuba garuka mu gihugu cy'Ubwongereza nyuma ko yamaze no kuba yafata amafoto mu ikipe ya Atletico Madrid. Chelsea imaze kuba ireka Omorodion Samu, ikipe ya Chelsea ikaba yahisemo no kuba igarura umukinnyi wa Kanogaraga, akaba ibiganiro bikomeje hagati ya Kanogaraga ndetse na Joao Felix ngo barebe uko bakora swap deal babe bagira aho babihuriza. Ibiganiro biracyakomeje, nta na kimwe bari bagiraho. Umu-agent wa Joao Felix George Mendes akaba ari mu gihugu cy'Ubwongereza areba ko yaganira n'ikipe ya Chelsea ndetse n'ikipe ya Atletico Madrid, ikaba yababwira ati muduhereze umukinnyi tubaye amafaranga twe twumvikanye, ibya Joao Felix mu bivane mu nzira. Naho umukinnyi witwa Marcel Brozovic akaba yamaze kuba asezera ku mupira w'amaguru nk'abigize umwuga. uyu mukinnyi w'umunya-Croatia wakinnye imikino 99 mu ikipe y'igihugu ya Croatia akaba yamaze gusezera ku mupira w'amaguru, hamwe n'umukinnyi witwa Dele Blind waciye mu ikipe ya Manchester United, nawe akaba ari umuholande wakinnye imikino 18 mu ikipe y'igihugu, akaba yamaze kuba asezera nawe ku mupira w'amaguru nk'abigize umwuga mu gihugu cy'Ubuholandi ndetse no muri football muri rusange. Reka twikomeze ku makuru yandi. Ikipe ya Manchester United niyo makipe ifite izakina nayo muri uku kwezi kuri imbere, imikino 5 ya mbere izakina. Ikipe ya Manchester United niyo iri ifungura Premier League ikina n'ikipe ya Fulham United
bakina aho bita Old Trafford. Umukino wa mbere bafungura, umukino wa kabiri ikaba Manchester United izajya gusura ikipe ya Brighton Hove Albion, umukino wa gatatu ikazakina ikipe ya Liverpool, ikina uwa kane ikina na Southampton, uwa gatanu ikina n'ikipe ya Crystal Palace. Reka turebere hamwe ku ikipe ya Manchester United n'abakinnyi ishobora kuzaza ibanzamo ikoresha muri iyi sezo igiye kuza nshyashya. Ikipe ya Manchester United ishobora kuzaza ikoresha mu izamu Andre Onana, hagati imbere y'abadefanseri Martinez, urundi ruhande rukajyaho Matis Delight, uruhande rw'iburyo rukajyaho Diego Dalo, urundi rukajyaho Nusser Mazraoui, hagati mu kibuga Kobe Maino afatanya na Casemiro, imbere yabo gatoya hakina Bruno Fernandes kapiteni, uruhande rumwe rugafata Marcus Rashford, urundi rukajyaho Garnacho, kuri rutayizamu hakajyaho Rasmus Hojlund, kuri ubu ngubu azaba ari mu mvune, azaba akina umukinnyi Joshua Zirkzee. Mwakoze kujya kuri Chabi Sport, mukomeze kugubwa neza, amahoro y'Imana bane namwe, shalom shalom.